Ekyokubiri ndikwenda okusaba kulaba Basoga bonabona okutwala okulamusa omukwano n'okusasira eri dada waife Rukira Basajja Solomon Gafa Busa omugode mko tuli mulowozaaku tuli musabira tulikwenda abeewo omwaka ogwidda tulidde ku mpango ng'aliwo mawulire kusaba gatuuseeyo dada waife webale no kwidda ensonga ningi ezerwaku wano aye nenze okwiramu kw'ebibuuzo by'abataka ekisooka eky'oluguudo oluva wa Lugogo Busalaamu Bulopa Budumbula bana tubareeyo nga tuli kufumba mu ifumbiro lyaife era olunaku lw'enkyo enguudo esatu zonka ezigyokolerwa mu Basoga tujja kuziteesaaku n'omuli olwo olw'ewa Lugogo olutuuka e Budumbula aye bantumye ekintu kirala gavumenti ezira sente za kusasula bantu eitaka kale bantumye tubasabe mwikiriza bisewo oluguudo imwe abaluukamu akati mbonaga koolasi n'olwekyo tukwenda okweta abakiise aba municipality baliwo Iganga ab'Eganga baliwo abakigulumwidde kiguluidda ndikwenda kulaba Kigulu owanika omukono oyametedako mu campaign y'okugisa abantu okubisa oluguudo okutwalaku ng'ennoba eri mu luguudo baleke ayo banga wanja mu road reserve that's your problem reserve eba reserve so ni onda bwino owa Kigulu n'Osiena ali gano ndikwenda muwandika emikono mweyame campaign tuzagikola tuna abantu baife basobole gavumenti esobola okubisaamu oluguudo kola asatukuku kalimwe balime kanze tabaluuka Esther idanyu mukenkedewo aida kwidukizanga Kyobe Kisa dada Maisogo ndikwenda okusaba abakiise bano bonabona beeyame nti baida kukola ekitagisa kyona okugisa abantu abeeruuka baleka oluguudo olubitewo muwanike emikono Esther mukaitugero aliwa aida kujukizana onabo Kyobe onabo Kisa ebina ebirobe gye mbatubi Bugabula Taira aliga ni chairman waife Gabula yenda Taira ida wairo mwina azirawo ayo oluguudo luva Nakabugu Ebulopa tutuka e Budumbula wanika omukono Taira yena yeyamye so ekyo tuli kubasabana mperano oluguudo lwaife oluva Ambakot Buwenda Nankandulo Mbulamuti Kamuli Ndolwa Iringa Nkondo Bukungu lwetumasa emyaka egisiika 3 nga tubanda yebali wakati wa ebidyeri bibiri ndikwetaaga irano Bugabula ira webusaya tiri mbonawo laira kulwabe buzaya naye Bugabula wanika omukono Taira alikula kula buzaya ni Bugabula zena ndakuyambako nabula nganga otamwe nankanya ayo bujjo petiri babona aye muwulire mudakunambaku enkyo nja kuba president ntwikiriza ndyamuka ntwikiriza kale bana obunanyizibwa bwaimwe ekisigairo kyetukabanda Jinja Kampala Express Highway dada dusi twali ku mikolo gya meta nasanuka ino dada wange Matia Kasaija yakwati ngati agenera oluguudo mbuyategana okuva Kampala kutuka Rugazi yaida ni musasizi yena akati ntagaina ino yadano lyemu bona nakatudayeze eno mu luguudo nakati mwe bali kuida twogeranga gati muri kuwulira so Kampala Jinja Express Highway dada oluguudo olujja ku boda bwene n'otakolwa omuntu ave mbala batambula 12 hours kutuuka Kampala tuli kusaba nti mu kisanda kino oluguudo olwo lukolebweko twebaza ebidyeri byaife eby'ebikungu
kansubire nti bana bicommissioninga mangu mperano dada bakobere ku nsonga edebikado wali ozirawo naye tolikikola aba mirazi ni ba growers tutese ku byemiwendo nene ba mirazi batukokoba ati bakola losi nakantu akimwigalawo byuma obanga bakola losi so twakisaganya tujja kufuna EPRC batukola research ku miwendo egyebikado tubone bwe tutawo price enategerekeka ekindi abebikado abamira tuwa bagasi tuwa molasses even na tulikwenda kuba those by which were entitled so wena tujja kuongera okubiteesako tuzakusaba support yo ensonga ya bavictims barakwena ekirungi tubamuniwa mu cabinet emirundi egiwera ku nkyogereku ayi bakizimula ayo kyowulireku mperano dada nkuleitere baluwa eva mu victims barakwena abakali kusasulwa bali 3,707 bamwe baluwa bogere ku bya tourism nakatambula kwa masazana gonka ndikuno ndabusobozi okumara kwaga nkali kuidaruka nkali kujja bukoli nkali kujja bulamoji nkali kujja bukoli so butembe kali yona ne bugabula tukali so tuli munjira tuida tumbule efe bina byona cha pricing kilograms to tons chona tujinana cho chairman wa MC1 cha Uganda aye chindi dada ndikwenda abantu ba government balikera kuzimula ensonga y'ebikado ewaife eno gaba bakobye ebikado ni main crop ya Basoga so baleko kizimula baleko abantu atumulekera awo nga batiba bale alternative ekintu ekindi kyebatayogere ku dada wange nekyabavubi maze emyaka nga 7 nga ndugera ensonga eyo dada ensonga y'abavubi etaterere genda kuba obuzibu kubanga Basoga nedwire myalo over 2 million people depend on the fishing industry in Basoga and in Uganda aye abantu abagobye munanda interestingly abasirikale bendo bavuba batwe abantu babulida bendo bavuba batunde benade byaife how can that be ensonga eyo etekwa kuterezebwa bwe twali mu kalulu wale natuuka bampati toyogera bya muntu wundi toyogera bya musaza oyo mukoba lete mirambo gyaife gyadibira munanda moyogere. They told me don't talk about him and happened to all the members so don't downplay this issue then ekindi mbabo ni mukene emere abavu yona jorwera abantu really mukene emere abavu they cannot access mukene in this country kabusure tunakiringamu mperano baba bishop oyogere ku nsonga ya nyege ayi ndikwenda tutegeragane nyege zira yajayo bwerere wetaga mitwala 3 okunjira 300,000 mwana kyo wesomera ile mitwala 3 ejinjira mu nyege ezira ekindi experience yage mu nankani ya nyege bwebawo hotel okuva iganga okutuka enjeru dibadidwire ile tabana Kenya ile tabazungu ile tabani bona it's a big festival mukiterezo wanga kimwe bizibu aye nekindi Kampala eriyo roast and rhyme basulayo roast and rhyme aye zira yogera ko ebyo Kampala zira byogerako eriyo brackets and wine kurangiti no mwenge it's a festival zira byogerako aye ekyabusoga no mutwa azira kikabusoga yena yakanagala ati kitabawo really so baba ndikusaba kyempola. By the way, my testimony wetwali eitanda eriyo omukyala yatunda mbafu donka yayazina send the school fees ayi muna kwisatu yatunda mbafu era kwatubana aja kusasula mangu school